feeding your wife 6 times a day. 6 times a day to have the same structure. Look, managing that. What structure? Is it about the color, the nipple, the 10 height, and what? Chikura Ghana government to manage in a retirement. Atubiga. If John Dramani Mahama manages that, it's like. So you think the man has gotten everything, including a very well structured wife? Yes, big boss, nice one to manage like that, managing Ghana for the rest of his life. That is like a country by itself that he can manage. What does he need Ghana to manage again? Yes, a sound car every 4 years. Yeah, my opportunity so too kind. What again do you want? Leave the scene. If the people are internally, they are having problems, they are pushing you away. Leave the scene and be a kingmaker. Decide. But 2020, maybe I know for sure, say 2024 will never be. Look at the NDC. They have to learn to reward loyalty and hard working. Look at what President Nanado is doing. Maybe we'll post so, but I think indirectly you are telling me that things are not as bad as people want to portray. So what me feed you a wife 6 times a day? Then I say, and I'm a what is will be a complaint? Say, am I morning? Yeah, no, a formal appointee. Say, the corrupt is oh, really? Yes. Anybody who complains or mine, any other politician be a formal appointee of the NDC. So things are good. We are not living in heaven, but. Kevin tell and Jonas, almost America system here. Cheers, man. Almost America system here, they must come. No, we not Chimino. Next system now, almost pese a bagana no, almost Yamra. Almost Yatuana, this is America. Modi America no Juka, a poor derby of America Biscrumia. A Nipanesi, and Yamua, and Yabanesi, a derby of America be a big Korean woman. Shut there to Tim, environment in your soul, Massa. Etimu kancha Jonas say me say sa America no kwa we krasi ni amena kwa America ka de meya ne sene ne de adwuma kra o mia bi wo Ghana wa be tena social media na jimi bi adwuma umi adwuma o sori akere Japan na mudi na tem mu sori akere Japan e na Jonas na Ghana fo Jonas jimi fo ya mo hwa ne mpaboa ne dressing e ya mo hwa boa ne dressing e che wo de oye na wa me adadam na akra ketia we small boy like Jonas that damo mesil gas nkwa enuankwa this environment be a kufu ado create no ebi ne enuankwa what you say a kufu ado yi kwan pa Ghana for muslim create environment ni se ne kro ne nyafe enuankwa Jonas ma mi ntunufo Jonas papa ntunufo Jonas abusuafo ntunufo wo bi tam camera say Jonas yi na di se bo ye obi adwuma Wunya wa juma et said ye ne nam hayi yetimi ko off time ye pe kwasiafo ye hosra for yourself wo hosra for ho wo ye obi adwuma na o me adwuma wura na Jonas afa camera ejimi se ya obe na adwuma biem me ye adwuma wura or for had no police emra ye adwuma tikroma ya shamas no police ye twam police ye twam awie ye ha na nam ye cool environment me say Obi ya adwuma man ho wo ye obi adwuma nessa wo be fa camera na social media the president bi atem the panyini bi obo bra te se ken Japan atem the mpanimfo a wo mam a wo mu no enye wo kra na aba America wo abehwe wo abra bomo obi na atunu kwan hopsin ene wo abete se Jonas ye yes wo ye obi adwuma me kra me nya asa information a che ma me bi a ne tifie no frɛ me no se bra Abrante afre Jonas me netia me compress ya mu busa no ana Jonas tie won tua dan ka enso sori on nam social media wo sori adede oba na oba sama me ye pe followers ye pe viewers na uturufo a ontie followers na open wanya ye yiwadi ni obi pa o me yimadi e wo badwuma me yim wo pa ba yimadi ya wala tu wala san ye yo enti akasa ye numa ban papa ye kasa ye numa ban papa wala tu wala sa enye enti se Jonas so ya wo ye obi adwuma na onya wala tu wala sa se de Kevin Taylor matu kwan wo mo pa o ma adwuma na wo me de abetra social media ho no mo ye o ma adwuma enka kosua bibi broni akura ati America ho ye bibi ko tena America sua bibi fa bra Ghana wo de wa chimie enti wo se wo bedidi aban bi a wo yi kwan papa hwe ekwan we ekufo ado yi bi asphalt road wo wi abedidi na tem na Ghana ni na wo efin no wo Ghana life ama no
na of so na o share na o follow her me see Jonas waka nwuram Jonas aka nwuram e Kevin any opportunity say o ko school no no ba ba ese sa panyin no mama sa branch opportunity say there be sa panyin no enam se Ghana no ko hu sa broche efese Ghana nti sa panyin ni Ghana problem en wama Jonas esukọ ne ma didi papa na tem oni ni nua abaya bi e friend frema abaya bi ana no bagayam minim so ono wode ne nsa wo no hu se be ma na ne de I don't know en ono susu munipa en obetino edidi na na tem na duru ni papa birthday so dia no ma be wish o papa eduru mu maame so birthday no ma be wish o maame eye jimi se na ma didi atem no ye ma me so didi atem ni bi no because they said ye mo esana mu twa no ne yesua I tell you me ubu hu amebu mi ho umu hu amembu mi ho sana me bo me bra wajimi amagimi nti wu hia me kan chem se wani ade ne seme da bi eni ade yade wo ebi wo bi afie akonto okra yetu wani nya de amentu kwan nti se mu se Jonas eni ade na watu kwan na wo kire eni ade bi a odofo kan bese mu se sa eni ade ne koso sesi a ka wonti medidi panyin bi atem na obi meye live video ena Jonas na adwuma na gu o expose wono wan ka se obechew obsia do yen ka se obeche Jonas ena obsia do yen ka se obeku Jonas odofo momen kan kra America yenku obi just like that sa ena Jonas ne so osoro de oye na nka wonye ena de tie ne se enkofo bi hyechi a yepiapia no nti onim se akufo do odi na tema papa ne nkasa odi na tema obi an respond na me busa se obsia do yen oye adwuma ma akufo do na en so adwuma ma woni ne wo se obsia do ye oye adwuma ma akufo do aban ana so oye adwuma ma woni ne wo se ena oye right as a citizen of Ghana say ono so no betima respond to Jonas said ya me respond no entina se Jonas entimi an kire me se wono no wo be mamu a na obsia do bi video ya oye mo amu yi Jonas video ni na old video yenim munya chimi no mo amu fa Jonas video a mo bobo old video enye live video ontimi nya live for 1 week e ko 2 weeks ni sa boy na e friend Jonas entimi nya live ano na me che se wonye obi a ena anu ya Kevin Taylor tano no ye gagai ena Kennedy ba wo mna abrochire Kennedy ba wo mna America mu ka sa America no mu ni mo sede ara mu ka sa America won mu share video no mo na mo tag wo mu mame mu ka sa America won am wor mu ni mo sede ya America no ye obi kurom na wote nti so onya opportunity na onya krata doesn't mean say you can do a lot of shit sa America for citizens ya wa America so mu yan kwase afo te se wo a okwatina kuro mu nsua hwe enuoma bebre na osua biblia kuro broni ba Africa ebesua komo kentenwene na ode kwa abrochiri broni ba Africa besua how ye enuoma bi a ye enuoma na nya efe na broni besua ko wo koduru wono ma wo se wo de wo na kosua kwa efa so sidan mo besidan na mo sisi nkwase dan abrochirefo mutu kwan na mo beto wo a mutu nkwase wo enkwase dan na musi musua no ma we mfa ma mukrom na musumu kuro system no change motiwa na the system is not working na mudi Jonas achi the system is not working the mutisu ma pampa so wo aboti abrochi a wo the system no eya ahwa ofrat ya wutim emufi eya ahwa ofrat ya wutim Jonas followers minimum wo de me awade asem me se Jonas ya kana no atum boy na no ye kekekeke sa wanya bema boy ne nya bema na ne nua ba ne kasama no frema no no so kura no ase buo nam dia ma ma ehwe me ebuo nam dia ma ma ehwe me kan sa ka meka na no atum me the voice bi beka frema no atum enko de ya nko ma social media biem ha ada na mu jimi a yotumfo amuntie wote wono mu dwa wanum ene ye bi adwuma ene ye companies ene ye workers ye tuo muka ene ye twika bi a wokrom ha wo so ase wo so nyo obi ya wa America obi ba expose wa Ghana for say ase mo Ghana for ni bi mo chimi toto mo yade I tell you Ghana for ni bi mo adwiri mo ha mo sa kuro na me firi mu no ebi atu kwan so mo adwiri mo ha ba bia